Dipu Medical College Kangpupen Karbi Anglong Apartment Hidungaki Purkimolong Kibi. Karbi Anglong Right Protection Committee Mentiso Arong Aro Keseng. Hamrenalong RD Company Pen Motor Kijor Adim Kangpu. Kardom Pini Prime Time Abirta Along Pen Nilisami Marvelous Rong Parpi Nonarju Ekta Abirta Angton Pen Dipu Medical College and Hospital Pini OPD Angdeng Kangpu Pen Rada Tumapan Thidung Sekachelangahin Awarsai Pajirlo Lapen Karbi Anglong Apartment isi Thidung Ki Adat Purkimo Along Biponlo Lapen Karbi Anglong Aradatum Sekachelang Ahin Thidung Awarsai Longpo Karbi Anglong Arat Aprang Pen Kachong Hongding Ason ke Pinichun Tanglo Hemprek Pusinang Litum Matatahay Sitame Lakali Ahokpet ke Sekachelangahin Abangsi Kichun Labangso Medical College and Hospital Outlet Patient Department Mate OPD yang deng Pini Asam Okpran Kilang Minister Piyush Hajarika Arideng Pensi Nang Ingpulo Lasohut Minister Piyush Hajarika Kaningje Atengke di Porong Supita Aprang Ason Kalilo Nonke Penangan Kacelarang Tek Damlonglo Lake CEM Tuliram Ronghang Kabor Ipon Ajoy Nilo Pusi Minister Piyush Hajarika Pen CEM Tuliram Ronghang Apan Choropon Minister Piyush Hajarika Kaningje Tuke Ladak Sai Arpu Nang Patang Det Adug Nang Kanghoy Puke Cimat Hanang Ni Athe Nahokle Sai Arpu Tang Setame Kiso Kyune Apan Kilang Kalana Hello Ilitum Kechengsi Kacimat Hanang Ji Arpu Lo Pusi Hajarika Ningje Medical College অসমৰ চিকিৎসা ক্ষেত্ৰখনত গভীৰ সংযোজন কৰি তুলিব পৰৱৰ্তী আৰু এই মেডিকেল কলেজে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজক বেছি সহায় কৰিব আৰু আমাৰ এই অঞ্চলটোত ৰাইজ অত্যন্ত উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ Asamalong Ahomtin Hospital along Arnivangsi Pan Troksirke Brapho Dowai Darul Palebomlo Puta Alangli Ninjisi Asamalong Jongsi Kidoan Medical College in Pulong Laplote Asamalong Dr. Kaduria Kisumta Jokpo Pusi Minister Hajarika Ninje Halapu CEM Tuliram Ronghang Ahin Pen Kaninje Atenke Assam Hills Medical College and Research Institute alar non ke Dipu Medical College pusi amen larponlo lapen pini OPD yang deng ing pude dapi hospital ang deng abangke matijonga ciklo angbong kangpu ponje phansi bor ipon bomlo pusi CEM Tuliram Ronghang Ningje CEM Ronghang Asangho Kaningje Tuke Dipu Medical College along Sai Arpu Nangketang Principal Pendanglong Dr. Professor Nurse Atumaphan Nilitum Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Pen Denglo Pini Dipu Medical College OPD yang deng ingpu pe aprang Dipu arong supi arlo kaselam bom atowar akrong langroy kelang pameji apan kaselam abolon kipiadim korsing terang akumlin lapen Joint Director Health and Service Asaihem along Conference Hall Haihui ta ingpupon Pini Dipu arong supi ongdung thedung kaching thor awar sai ingpusi Dipu arong supi araje larphaklo Dipupen camera person Sarjip Katharpen Dikontateron Karbi Anglong Live Langki ik LP School along Adapor Pai Krei Simalom Karbi Anglong Right Protection Committee Ahin Pen Songaja Kong Kapangtang Ponjia Phanpura Aruarim Kesengamai Pado Labangso Aru Keseng Amayalong CEC along Karjap KARPC Mai Pumolenteron Lapen Kongchunbang Bristom Terang Atumpen Patirpipon KARPC aro kesenga mailong men tiso arong along kedo riso ejang lapen rong asaratum chetongdun bangso men tiso arong along branch keseng pon bangso aro kapereng verji aphanpura arpu chepek pon Jai Singh tiso aphan maipu Amar Singh tiso aphan dun maipu Pirbi tiso aphan kongchunbang Rakesh tiso aphan rap kongchunbang Rajen tiso aphan dihin rembang
sondon tiso phan pachet hang chunbang lapen ke ong dungatum karjab je phan arpu dengpon Mayalong CAB UCC lapen Eco Sensitive Elephant Corridor Son Thomason bangso aro keseng Mayalong CEC lapen aro arim klembang phuatum pen chingwai pate ponsi kebanga GR ni kachesong ponji phan CEC Maiphu Molenteron pen Karbiang Long Life Asahem along at bir tanang pali West Karbiang Long District MP Hamren along Kechengsi RD Motor Company pen gari ahum so kejor ponji aphan pini hithi bari malong Saihem ingpupon Pirthe kachilar along munit akireng sitame jasemet kedam kewang kejoy keji aphan kachilar kidwa jok penang an chokomar beha bepar kachokle matum aphan mathasi gari kinam kejoy keji aphan awarsai kelong dunji aphan putu sangma pen chepaduk ponsi Hamren hithi bari malong gari ke nam awar cyclong ponjia phan Saihem pini ingpupon Labangso RD Motor Company pen ke joradim kangpupon along Hamren Municipal Board Chairman Birenti Sophan Johangpon alang liapor pen kachetong donun e ajok Hamren Town Committee Chairman Barim Basateron lapen Hamren OC Dipenda Satum Chirabdunsi ingpupon RD Motor Hojai Manager Imran Hussein Hazarika Anupam Das RD Motors Hojai Sale Point along Kelangchari Ponji aphan putu sangma arpu pipon Labangso Mayalong Hamren Municipal Board Chairman Birenti So Ward number 1 Ward Commissioner Basateron Ratsai Klem Rongbang Tiso JK Basai Moit Joy Kumar Singha Hamren OC Dipenda Satum Chetong Dunsi Mai Ingsam Jinpen Pichun RD Motor Hojai Manager Imran Hussein Hazarika pen lamthe ki jai ponke Actually, RD Motors আমাৰ প্ৰতিষ্ঠানটো হৈছে এটা অটোমোবাইল কোম্পানী ইয়াত আমাৰ মাৰুতি গাড়ী বিক্ৰী হয় মাৰুতি গাড়ী আপোনালোকৰ ইয়াত আমাৰ বহুখিনি কাস্টমাৰ আছে বহু অসুবিধা হয় ইয়াৰ পৰা হুজাই বা নগাঁও গৈ পেলাই এখন গাড়ী ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে এইখন একচুয়ালি কিনাৰ যেটো প্ৰসেস ফাইনান্সত বহুত অসুবিধা পায় যদি এটা ইয়াত ব্ৰাঞ্চ থাকে আপোনালোকৰ ইয়াত ব্ৰাঞ্চ থাকে আমাৰ উপযুক্ত ট্ৰেইনাৰ হয় তেতিয়াহলে ফাইনান্সৰ পৰা আদি কৰি বহুতখিনি সুবিধা হৈ যায় আৰু গাড়ীখন বিক্ৰী কৰাৰ পিছতো সাৰ্ভিসৰ কথা থাকে আমি বৰ্তমান যদিও এটো সৰু ব্ৰাঞ্চ ইয়াত সাৰ্ভিসৰ কথা হেৰি নাথাকে যদিও আমি ইন ফিউচাৰত ভাবিম আৰু ইয়ালে আমি তেনেকৈ গাড়ী পঠাম সপ্তাহত বা মাহেকত এদিন এখন গাড়ী দি যাতে ৰানিং ৰিপেয়াৰেন্সৰ যিখিনি সাৰ্ভিসিংৰ কাম এখিনি যাতে কৰাব পাৰি আৰু বিশেষ যদি বেছি অসুবিধা থাকে আপোনালোকৰ নিয়াৰেষ্ট হুজাই আছে ইয়াৰ পৰা 50 কিলোমিটাৰ হয় তো হেখিনি সার্ভিসটো অলরেডি হুজাইৰ পৰা আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু ইয়াতো আমি ইন ফিউচাৰত চেষ্টা কৰিম Pini prime time aberta bangke lapan sikang ton iglo domi thagme kardom